Maiteirori, Eisa, esa mita ñanderendia porãko árapegua. Ñamba'apóta ñande'arandu kápe poteĩpa porundy guive pokõipa mokõimeme. Página 69 al 72 de nuestro libro de Guaraní. Pepe jareko péicha. Hey, tembiaporã, amoñe'ẽ. Pe ijapúvako ipohã ave. Oĩ heta ñande rapicha ijapu'ámava ijapúgui. Ha amo che valle oĩ peteĩ karai upeichagua. Papito Franco héra. Roñomongetáramo Pirakutúre ha'e oguenohẽ umi Pira tuichavéva. Roñomongetáramo mbo'íre ha'e ojuka umi ipuku ha ipuguasuvéva. Roñe'ẽramo vaka pipopóre katu ha'e ipyahúpe ndahovichái upéva. Peteĩ jey atyhápe ahendu ijapoterei jeýma oñomongeta Mari Kádare ha upéicharõ katu ha'e jaguarete juka umíva ndaha'eietevoi chupe mba'eve. Omombe'u umi regueroia'ỹ hag̃uáicha. Upémaramo ha ñembyasa'ívo tapichakuérape aguapýpe karai ykére ha ha'e chupe. De karai papito. Amombe'umína ndéve che avei aikuaáva. Ndahi'aréi ojapo ojehuva'ekue chéve peteĩ mba'e. Hembe'a voi omaña cherehe. Omokyry'ỹ chupe oĩramo omoirũva ichupe japúpe. Upémaramo che amba'apo Alto Paranáme ka'atýpe ha aiko peteĩ Rancho Guýpe che añy. Peteĩ sábado asajepytekuére chekaiguégui asẽ aha kokyrére. Araha chehondíta chekuãre ha chevodokemi che bolsillo. Aha'ã hag̃uáicha haví aha paloma'ĩ. Upéinte che akãraku ra'e ha aike ka'aguýpe. Aikepyko'ẽvoi. Ha Argel ndahi'óre he'i ndaje karaja ho'áramo yvatégui. Añarã añedesafinami che amigo. Viejo Alto Paranacero niko che. Ha katu chepy'apy. Upépe ha'etevoi chéve pya'ete ta'arúva. Ahechamavavoi ko mitã mboriahu Poncho ojero'a ka'avy upévoto ha japytũmbámavoi ave. Upémaramo ajupi peteĩ pindorakãre ha ajesareko opágoto. Upéinte ajesareko peteĩ heresapikemíva rehe. Pya'éko aguejy ha ajapyhy hára peteĩ javorái ndevaipajepéva ha imomba'ỹ ára g̃uarã tranquérapema añemboja. Ajepopetévo osẽ peteĩ g̃uaig̃uimi oñe'ẽ chéve. Ajeruréi chupe apyta hag̃ua aképe hogavýpente jepe. Chepore ahuverekóinte pe kuñakarai. Pya'evoi chemosẽna ha omoĩ chéve cherupami pe cocináme. Ake upépe ha pe ko'ẽjúpi apu'ã jatapy ha mbyaku y. Opu'ã avei pe kuñakarai ha roñemoĩ rokay'u. Upéinte ndoguerekóimaramo rambosag̃uami ha'e chupe. Señora, nderekóipiko ekopéta mba'e reme'ẽ hag̃ua chéve. Tahápa jeporeka ñandéve ija'uva'erã rehe ha he'i chéve. Napépe karai jaekopéta. Oimevara niko ni ndokapusevéi imagina. Cheméno amano guive ndojepuruvéi. Ha ojapóma 5 años ñande rejahague. Opikava'ekue chupe vicio. Ha upéva he'ívo hesay'angápe kuñakarai. Añakaramávope ekopéta rehehojímante okukúi chugui. Ha porandu chupe ndoguerekóipa sapy'arei Balín ha he'i chéve pólvoramante aguerekóha. Aikytykytĩ clavonte voi ha akagada che ekopéta. Oĩ avei pe tataypy peteĩ jagua sa'yjúpe ipysapémante ipu'úva hese ha ha'e pe kuñakaraípe. Aguerahamíta ko jagua tuja. Pévango ijára omano guive tataypýpe ndoikóva ha'e he'i chéve. Ni vakáre noñarõsevéiva. Che irũrã jepeko ovalévarã ha'e chupe ha roje'ói. Roiképe ka'avyre ha añarã nipitogue ndovevéi. Ha che rymbajagua katu ojehekarangue cherapykuerientevoi oiko. Chepytambo'ipamo'ã ipysapéme.
Upéichevare ama avépe asajéva ha po'águirei ajuhu peteĩ apepu he'ẽ máta. Amboguejy ha'u chejaguáma katu oma'ẽ asy cherehe. Upémaramo ambohasa avei chupe chicle ichavói ho'u la apepu. Oiméne ho'u 10 hi'a rupi mba'e sapy'aitépe. Upégui roho rire ikyre'ỹ sapy'a che rymbajagua. Oñemoĩma katu ojeheka. Oguerogua'i ha otorea ndaikuaái mba'érepa. Namombyrýi chehegui. Guasu térã mborevítamante ha'e chepy'ápe ha añemboja chepysapũntare ha ajayvyhápe. Ag̃uahẽvópe ijypýpe ahecha peteĩ apepu mátärente ogua'ihína ra'e. Chemorrenega ha ambokase avei. Nda'éi mba'eve. Amboguejýnte chupe la apepu ha ukái chupe. Upépe katu ikyre'ỹvéntema pe che rymbajagua. Osegui arrastrea ha oguerogua'i porãiteve la oguerogua'íva ha otoreajey. Upépe ja nacheakãraku'úietevéma. Apepujeýntevaicha chéve aháta atopa ha ajayvýmira'e. Ahecha peteĩ jaguarete ndejópova. Ndaha'eietéma tukuchili ipeligrosovéva. Itavýva pópe mbokágui. Peteĩ yvyra karapãre ombojupi chupe ra'e pe jagua tuja ivakeanovõipe mymbára'e. Upépentema añesũpehẽ ha añembysavi ajoramante hese un tiro la che escopeta. Ho'ávo oiko chugui ka'i ha aha revista. Nimbora'e aklavára'e peteĩ yvyráre chichéniko clavóntevoi la cebada. Upéva ha'e volomita opuka ha oguerosapukái ha mitã papito katu oñendy ojahy'opykarãi peteĩ ha osẽ oho noñe'ẽseveiete uperire maricadakuére. Ohai Merardo Benítez rembiapokue. Ápe jareko vaicháno tembiaporã he'íva péicha. Amongorata ahí ojo mbohovái porãvéva porandu peteĩteĩ. Encierro la letra que mejor responda a cada uno de los planteamientos. Mba'e he'ise ijapu'áma japúgui. Moñe'ẽrã. He'ise upéicharamo ijapueterei. Upéi he'i mba'e he'ise hembe'a. Boquiabierto. Upéi he'i chekaiguégui he'ise. Entonces, ate ápe he'i mávapa ko'ã apytépe ohechauka mbojoguáva metáfora. Mboriahupóncho ojero'ávo ka'aguy upégoto, roiképe ka'aguyre ha añarã nipitogue ndovevéi, lo mitã opuka ha oguerosapukái. Péva ha'ehína mboriahupóncho ajépa metáfora. Se refiere al sol. Mba'épa he'ise ajapyhára. Entrar, atropellar o desviar. Sería entonces atropellar. Upéi he'i ambueto huepe yaha, siguiente página. Guasu he'ise moñe'ẽrãme, grande capital venado. He'ise hína venado. Máva ko'ã apytépe ha'e moñondivéva. Y en nuestras expresiones es comparación. Ha'ehína péva. Chicle, ichavói, ho'u, la apepu. Entonces péva ha'ehína comparación. Upéi he'i jaguarete dejó pora'e oñe'ẽ. Jaguarete haguepáva rehe, tuicháva rehe, michĩva rehe. Oñe'ẽ tuicháva rehe. Ojahy'opykarãi he'ise. Sonar la nariz, carraspear, estornudar. He'ise hína carraspear.
Pues ape dice castellano, dedo del pie o uña de la mano. Se dice uña del pie. Mava con a pues que veo joven y este mientú que sabe imagen sensorial visual. A es una pega. O mante o cucuy sube. Ese es visual. Va o eso acá muy moñerame que demuestra la señora entonces. Va eso acá muy moñerame. Pues aro, pues o poria jubereco. O eso acá poria jubereco. Bây ba ấy nhỉ ba hay se omano ba ấy nhỉ ba hay se omano hay se ñande yara o caña ba ấy nhỉ ba hay se omano ñande yara ba ấy ba hay se ayora moñenam ba ấy ba hay se ayora moñenam hay se ambocapu pe escopeta lleva. Upei ambojoven. Va esa pajera pecaraí yapuba, como se llama el señor mentiroso. Va ere pajora pecaraí caatupe, mainapa, para que se fue en el, donde haya hierba, en el yerbal. Va evipa, oye pecaraí, que le preocupó, pecaraí, dijo como ají cuña caraí, muriajut. Era y virus estaba rogape. El Señor llegó en la casa de una persona adinerada, una señora pobre. Upeije y va él para caray, oye, cabri. ¿Por qué volvió a entrar en el monte del Señor? Peyahuapico, hoy pudimos caraípe, va erepa. Y en Pununa, hoy pudimos hija lleva, si le ayudó al perro o no. En principio sí, y después al final sí le ayudó. Upeije, amo ñeñe yo ayu, leo estas oraciones que amo en daño y yo ayu tendría por ir un dupewa. Ubico las oraciones del ejercicio número 4. Todas estas oraciones que están acá vamos a ordenar. Así es. Va epa umiga tu y cuañe de jape, los hechos que pueden ser reales. Va epa y gatunda, la ikatomo ahí, que cuañe de jape, los hechos irreales, entonces va a ir en esta parte. Upeije, bueno, gente haipuirewi. Amoñe a cuevi, va epa, umi y catuba hoy coñete jape, va epa, no hay catumo hoy coñete jape. Ayer, apeñamos en data umi, ni yo ayu, esta oración a ordenar acá. Realidad, o lo que no pueden suceder en la realidad, acá del texto. Que baja texto y mañana no. Catuba hoy lo que puede suceder, anda y catu iba hoy. No. Pepe, pues señor de poco árabe, agüille.